25 jin ji neşteciyên taxin başûrê bajarê Kobanî divê navendê da dicivin û yekemîn semîner li ser zûxuyakirina penceşêra Pêsîrê guhdar dikin. Çawaniya ku jin bi tenê xwe di mal da têstê ji bo xwe çêbike, her wiha zanyariyên li ser vê nexweşî û xetariya wê li ser jiyana jinê di vê semînerê de ji alî pisporan tê şîrovekirin. سر كشف مبكر عن سرطان الثدي شتو جن مال خب باريزني طبعا لازم جن مهجرك المال بخا كشف بك كاس يان كتل يان عقدة هيئتنا فحسب عقدة جدبة ما جو صل بابه جو عشق به او هنجي بيكون يعني لازم دكتور بيبني او قلنا به عن طريق الكشف قلنا به او الشغلات درسه طبعا بيكون التهاب قناة لمفاوية يعني قناة الحليب دا تشيدبه طبعا يبرجي جم جني زوجي وقت درجوش خادم يجينا لباجار کوبانی یکمین جارک و گرینگیا که زیدش بو هشمندیا جه پنجشیرا پیسیره تداین. کجبوه که کامپینه که دمدره جه هیلار خستناق فجنا آزاد لحری مفرات تبره و برن. او یکجی به بونه مها هشمندیج بو نخاشیا پنجشیرا پیسیره کج آلی رخستنا سغلمی جهانی هاتیه پجاندن. لگور کمیته کامپینه کده تواهی جنین کوبانی گندواره و درین سمینران و برافکرنا بروشور هشمندی آرمانج بکن. حمله من هم دست بگیری حتی دویا ما دهان ضمن کوبانی ده و اریافان ام که درباسی اریافان بنا گندان بنا تنسیقی مبون را ضمن کوبانی و درو کوبانه ده بروشورات ام که بلاکنا حمله سر توعیه ضمن ورقات جی درباسی مراکز آبن و عرضك سينفيزيوني جي بدن ونظري وعملي جيشكي بدن كو جن كانبه كشف بك دمال دا كينغا لجأ تخطر به وكينغا دا لباجار کوبانی لگور جمار نفرمی جسالا پار واتانها 150 جن به نخوشیا پنجشیرا پیسیره کتنه. که هجمارا که جوان به صدما درنگ خویا کرنا نخوشی جانا خواه جدستانه. هر وها تو ناوند آنجی خستخانه تایبت به درمان کرنا و نخوشی لحریم تونه. جبرویه که جنین نخوش نچارن بچن خستخانه حلب آنجی یه شامه. لپری جارانجی به صدما شر و دور پیش کرنه ری لوان تیگرتن. رضوان بیزار کردستان 24 کوبانی